Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Presiden jongka Nehusu usamla sandi sotun ubaladon menta hapidang kajing shitom kabajur na kadaw kajing jor syabapalat kajing shitom jongka kepo na kajing syak tangan kabala kenjo la kendai singi genti ha kajan miet jongka khatsau terik unai wieng arajar apsau la penken no yauni unong yalam ki samla puli ke skul ba Nehu sya Shillong Civil Hospital banyo ya kajing sumar. Yauni usamla la senran lang daki para nong yalam ha kapor bala Pynkit na pelau ke skul ba Nehu sya Shillong Civil Hospital. Detak ni bi. Jangan malam. Kang nak dah. Semar bah mah. Dah.